na yari tuibona neti wendi wakugunekana kigina kia CDF ndeni ya gisio bunge kebure bobo teorema na yari toa bekinyeti kenda kona niya kona kibira bakaguneka kana bakona kigina kima biza bakurungamira beche county kana gisio ne kebo wete mutrata iro yone ndio kayukantuko yokomi nonto bokwingia kwari tomoira kirigia na kulikithia waandikithia bakigena kia ambassadors kuma obisini ya mubunge wa Boria mugambire ndikire ni bwambiretie na aria aritoka thumba basukuru cia secondary hamwe na universities na baraba inyerekete basumirite kwa wingi nikenda gusandikithia na aria resere muthamia ura ni constituency manager na Ken Wenga murungamiri wa waraniri obisini ya mubunge rendikiri baugite ambassadors ikaejanwa kiri arito basukuru cionthe na ikaejanwa na njira ya weru itekwendera kinya muntu uriku tambuge na aru aturijukia forms chia arito bonthe baria bendene masukuru ja secondary both secondary iria chie loko na iria chiri omeburi na kinya universities na all the other colleges ni tukujukia kinya form 1s. However kwina challenges then form 1s no baria baingi batira na admission numbers kana admission forms but kutena thina issues to address igitari uri admission forms chaumira nikenda tumba kwithwa kinya cia riva form 1 to vacation kana kubatetheria kuria mbere cia mbere bagitonyithia ana skuru nikenda kinya bomba kugunikana mbeshu cia thirikari mheshimiwa eja na ambassador chiawe werune kienine chojo bukona na arua na maita location tona yumirite kaire jora yumirite na arua nuntu sofa twina 200 applicants araba apply te basari na iba qualify te bonde kona ambassador ni tuarari kujeri ni sibo allocation ya meita Joana Anastasia Nkatha ure ugite gukurukira kigena gia CDF mirandi emingine ya wite na mbere ni umbite kwithura gikinya maturene ku kigena kiu kina uguni bobonene obisi yetu na patron yo ai honorable Ndikiri MP wa Bore na geretie mono sana gutetheria ana betu gukurukira CDF kwibo baba ingi kinya baremeri kinya gwita skuru bagaciaja na baibo bongwa bakabaikia skuru na nande ngona still ana bau no bagutetheka na CDF tucoketie nkatho no tukinyara tukuritira ngugi obisi twakiri orua na CDF tukona maendeleo ya kuendelea tutari na gintu kingi lakini tutethetwe muno monka obisi yojura ne aria arito bonde bori to gusumire ko wingi na guciandikithia nikenda gutawara murigo kiria ciari bara arumiri ne thina ya wagi bwa mbeca kumane na mparere arumirite ntere mwanya size hizi kire muura jojo athira parliament jo mheshimiwa Ndikiri ni ethairwe kithithika ojo lakini every time we keep on improving nikenda tukagwata antu baburi bongwa na barabe na need na baraba kwenda otethekera especially nandi kurari na thina nyingi muno cia ciari kwithwa bena thina cia mbeca no to economic situations na kwithwa twina thina ya mpara karibonde baburi bethirwo beterete to their locations jarojo tukethwa twingo sishi na kadima location na this program ikaran until 18th ya mwezi jojo na mbere skuru ichokwa before 23rd na 25th basari ikambiria kwithwa chiambirite kuririswa ojore lero promise ite kwamba basari chiawe no mwanka yeja no ina transparent manner na kwa exercise hizi ambiria na arua then allocation ya Maitei na allocation ya Ngarendare na Kisima ward bamwe barito hamwe na seri bara betrite bakigunikana kina kiu kia ambassadors batithite kuwirwo kwao na tutethetie na inyana ndi twina wirigirwa gatutethia nontu imuntu mwega muno gitwe kuma tumu tonyithie tene na itukwirigira nkuruki atuthithiri inya ya manene ya uria arikitio utwakira inya antu yaja turi kumekuwa na hata wengi wanakosa school fee, kuna hiyo kufukuziwa school fee, wanaenda kuna pesa. Sasa tumesaidika sana, tumepata bursaries. Pati tutafika nontu ba MP wetu nontu boturirikana gitarire rina thina muno nontu ba bursary rari na thina ya mpare nthuku muno ya muntu arathukuma kona kamutu akarua na ndi skuru ketho tukuona mbeca nkiripotera Weru TV Juma kuma Maitei gicigono kia Bode mbita mawira kirigia